Durante semana ida, vendedores mercado Manlewana la acesso bemos. Vendedor sira ia mercado fong manliwana dadang ne hasuruhela problema bemos tamba durante semana ida ona sira la acesso ba bemos une dificulta sira atu usa ba necessidade lorong nyang. O situação ne obrigado sira tenki sosafale be aqua no galon o direga produto hirak ne be fanya mercado além de usa ba necessidade básica. Marciana da Silva Boa Vida no Domingas Maia, undar negociante ia mercado fong manliwana expressa ser ne sentimento triste ligado ao situação ne no uso atu parte competente bela resolve holalais. Ami agora dada ku benene agora dada ku benene wan sira to mai foi entrevista ami nene ami bela mai tena semana ida depois benene ami henen kari que vamos ami tem que só falar be aqua wan sira ne ma khodi benene hodi te ine tik ba benene ami depois ami sinta minha moro ne quando maran teve sona nene ami hari fila fali be ami maluk sira ne be ma ko só aqua wan sira ne ami tem que só falar ida ne aqua ida ruan sane ma ami to ne tik ba ma zadi ami nyam be san sira ne to maran hoton sane ami ne ia mandiu ne ami vendedor stomak ia mandiu tomak ne ami kustolos mo be tamba be mos la iha dala rumah ami sosa ami namormos atu lor sai mafasi harus mos custa atu himudis mos custa pasti mo amatu fasi mormos ami lor sai matu fasi mercado punya total barak leu surah labil ami ne akar vendedor ia mandiu ne makane akar ba be mos nomos mahon be Miami nomos ba Sintina haris fatin makalai ba. Além de ne, Pedro da Cruz, ane samos vendedor ia manlewana, lamenta a situação ne, o de husu ba BTL, atu resolve o de sira label halerik ba bemos. Tuir haune Hanoi, ahi mamate ne amila espera katak dia ahi mate mai be dalam rumah be sira kuah kia dalang nene sira ke mak amne be lamai ne be ami husu di school pa ba istadu mos be le tau matang hela ba amne be ne. Tambah amne be sernene mainene dia kira lorong tolu ne laiha aras kane haris fating mos foir hotune nebe imiden ita kriya be ambiente ba itene rai mas ita kriya fale be popok ba itene rai. Ia mercado fong manlewana além de problema bemos negociante siramos reclama kono ba haris fating tamba ia mercado ne governo hari de haris fating ida mai be quantidade us negociante sira liu atu sida racing nune difícil teves basira usaha mutu haris fating ne Luciano Amaral Simon Jimenez Ziemen.